Pozdrav YouTube, evo danas imamo jedan malo ozbiljniji posao, u pitanju je jedna kanalska klima koju trebamo da postavimo u jedan stan. Znači, izvadili smo već staru klimu koja je bila montirana i trebamo da montiramo novu. Bukvalno ćemo probati da snimimo korak po korak kako smo sve to uradili, da ćemo vam neka objašnjenja, čisto da bi možda bolje shvatili na koji način mi radimo ugradnju ovakvih klima uređaja. Ostanite sa nama, pogledajte ovaj video do kraja, mislim da ima dosta interesantnih stvari i na kraju se vidimo ponovo. Evo ovdje možemo vidjeti način na koji smo podigli ovu spoljašnju jedinicu klime na krov. Kao što vidite, dosta je visoko i nema drugog načina da se dopremi gore klima osim da smo angažovali kran ili nešto slično. Tako da smo malo improvizovali, vidite, sa ovim sa merdevinama i sa ovim vinčem kojim smo to sve povukli gore. Naravno, za ovako nešto potrebno su vam bar dvojica ili trojica malo snažnijih ljudi da vam pomognu oko toga. Sljedeće šta smo radili kad smo pripremili gornju jedinicu na krov, John je ostao tamo da stavlja nosače za nju. Ja sam počeo sa pripremama nosača za unutrašnju jedinicu. Kao što vidite, bušim rupe u plafonu gdje smo stavili tiple i navojnu šipku koja će nositi unutrašnju jedinicu. Paralelno sa svime ovime vidite, imamo još jednog pomoćnika koji nam priprema tamo kablove, koji zatvara rupe i tako dalje. Navojne šipke su izuzetno pogodne za ovakve stvari jer možete odseći na koju god želite dužinu, šta vam je potrebno, stavite dve matice i to je to. Posle toga počeli smo sa podizanjem unutrašnje jedinice koja je nekih 30 kg otprilike teška. Problem koji smo imali ovdje jeste prostor, znači dosta je sve skučeno, tesno, toplo je katastrofa, tako da nije baš toliko jednostavno ni podići ovu klimu na svoje mesto. Naravno, opet potrebno vam je makar dva čoveka da podignu ovu unutrašnju jedinicu i da se pričvrsti na svoje nosače. Ovdje jedinica se nalazi iznad plafona u kupatilu, odakle kompletni kanali se granaju po cijelom stanu. Pričvrstili smo jedinicu na 4 nosača, kao što vidite ovdje, i vidite da je ovaj duct već praktično bio na mjestu, jer ovo je zamjena stare klime. Kada pričvrstite, odnosno kada stavite sve matice na ove nosače, izuzetno je bitno da se podesi klima da bude u vodi, što bi rekli, jer kondens mora da teče na svoju stranu koja je time određena. Evo, kao što vidite, koristimo libelu da namestimo klimu da bude ravna. Ovaj model ne dolazi sa ugrađenom pumpom, tako da kondens teče prirodnim putem. Posle toga pristupili smo povezivanju žica koje smo prethodno provukli, znači od stana skroz gore do krova. Pustili smo nove žice, pustili smo žice za napajanje od 4 mm kvadratna i od 1,5 mm signalne žice. Ovdje ćemo koristiti ove male uvodnice.
Mesto za rad je fantastično. Vrućina i nema mesta uopšte. Kako to ide? No. I evo vidite kako konekcija na kraju izgleda. Kad smo završili povezivanje kablova, sljedeća stvar je da se dobro spoji kanal, odnosno ovaj duct sa samom jedinicom. I kada ste spojili, moramo dobro da zalepimo i da učvrstimo sve to, da jednostavno da vazduh ne bi nigde mogao da beži sa strane, nego da ide tamo gdje je to neophodno. Ova aluminijumska samolepljiva traka je izuzetno dobra stvar. Čvrsta je, ne cepa se lako, lepak na njoj je izuzetno snažan, možete bukvalno praviti oblike kakve hoćete sa njom, tako da i ovdje nismo štedili tu traku i dobro smo sa svih strana izolovali tu kompletnu konekciju, da sav hladan vazduh koji klima izbaci ide na pravo mesto. Znači, cijeli proces trajao je nekih 15-20 minuta dok smo sve to oblepili okolo. Posle toga, kao što vidite, povezali smo glavno napajanje klime sa razvodnom tablom u stanu. Napajanje je na spoljašnjoj jedinici, znači bukvalno iz ove razvodne table tri kabla od 4 mm kvadratna idu gore na krov do spoljašnje jedinice i unutra su povezane na svoje osigurače. Posle toga spajamo bakarne cevi na unutrašnju jedinicu. Imamo cev od 3 osmine i od 5 osmina ova veća cev. Kao što vidite, koristimo moment ključ da bi stegnuli tu maticu do određene sile. Posle 3 osmine, evo pertlamo 5 osmina sa ovim našim novim alatom za pertlanje spin tool, i dok je još vruća konekcija odmah stavljamo i zatežemo maticu da bi legla perfektno na taj spoj i ostvarila idealnu konekciju bez curenja gasa. I naravno opet stežemo sa moment ključem. Drugi deo te bakarne cevi spajamo na već postojeće cevi koje su u zidu. Spajamo ih, kao što ste vidjeli, evo kao što vidite ovdje, sa hartletovanjem. Proširili smo jedan kraj bakarne cevi, drugi kraj smo stavili unutra i sada radimo hartletovanje. Ono što ne vidite na ovom snimku jeste da sa druge strane od uzgore lagano smo pustili azot da teče kroz bakarne cevi, da ne bi došlo do oksidacije unutar tih cevi. Kada hartletujete bakar, bitno je da zagrejete cev do tačke gdje postane tamno crveno, ono što bi oni rekli cherry red,
da bude i tek onda pristupate punjenju tog kanala. Znači, bukvalno bitno je da materijal topi žicu, a ne plamen da vam topi žicu. I bitno je, znači, da bude ta određena temperatura cevi da bi sa kapilarnom akcijom uvukla materijal u taj spoj, da biste imali dobar spoj koji je otporan na vibracije i na curenje i tako dalje. Posle završetka hard letovanja izuzetno je bitno da proverite, prvo vizualno proverite spoj, znači kao što vidite sa ogledalcetom proverite da li je taj spoj u redu i naravno kasnije ćete uraditi test sa azotom, odnosno stavit ćete pritisak u te cevi da biste vidjeli da li svi spojevi drže. Posle toga popeli smo se na krov gdje nastavljamo sa radom na spoljašnjoj jedinici. Kao što vidite ovdje pravimo odgovarajući oblik ove cevi od 5 osmina da bi to sve izgledalo kako treba. Imamo ovu oprugu koja se koristi za krivljenje bakarnih cevi, to je jedan od načina kako možete kriviti bakarne cevi. Potom sečemo na određenu dužinu bakarnu cev. Čistimo taj rez, cev je okrenuta prema dole da ne bi ulazilo strani objekti u cev, nego da bi ispali napolje. Uzimamo naš alat od 5 osmina, stavljamo u ovu bušilicu i pristupamo pravljenju tog konusa koji nam je potreban za ovu konekciju. Naravno, nemojte zaboraviti da stavite maticu prvo, desi se i to, jel da? To je sve to normalno. Dobro držite cev, pazite da se ne opečete, maksimalni broj obrtaja na bušilici će vam omogućiti da se dovoljna temperatura namesti u tom spoju i da bude, evo sad ćete vidjeti, bukvalno perfektno cevi. Naslonite cev na konekciju i tek onda pritegnite šraf, znači nemojte da šraf vuče cev prema konekciji, nego na ovaj način ga spojite. Prstima dotegnite koliko možete i onda nastavite sa ključem. Tako. 27 na 65 Nm. Samo ću da držim ovdje kontru. Pošto smo uradili cev od 5 osmina, sada pristupamo konekciji cevi od 3 osmine. Isti je postupak. Sečenje, čišćenje, pertlanje i konekcija. I onda idemo. To nam je perfektna konekcija. Naslonite, stegnemo maticu rukom. Za 3 osmine treba nam 22. Ključ, ovako, i treba nam 42, treba nam 42 Nm, tako,
sad trebamo da konektujemo ove nove cevi sa ovim postojećim cevima koji idu dole u stan, u klimu. Evo ovako je to prethodni instalater uradio. Pogledajte. Neverovatno, prosto neverovatno. Iz tog razloga smo mi stavili nove kablove, kompletno sve novo radimo, sem ovaj deo cijevi koji je, kao što vidite, nemoguće promenuti, tako da ćemo morati odavde da pravimo tu novu konekciju. Evo ovdje vidite način na koji proširujemo ove naše bakarne cevi. Koristimo Rottenbergerov alat za pertlanje i proširivanje bakarne cevi. Pozicija naravno nije baš idealna, ali eto, obično je to tako. Vidite, ovaj krov je prepun klima koje su razbacane svuda po cijelom tom krovu i način kako su to prethodni majstori radili, bukvalno katastrofično. Mi smo se trudili da uradimo sve maksimalno uredno i kako treba. Stavili smo klimu na zid, na nosače i mogu da kažem da je mnogo bolje na taj način. Evo ovdje konektujemo napajanje na spoljašnju jedinicu. Isto koristimo ove uvodnice koje su po mom mišljenju izuzetno bitne, jer nemate žice koje vam vire sa strane i konekcija mnogo kvalitetnija i bolja. Kao što vidite, 4 kvadrata žice koje su po specifikacijama za ovu klimu. Dobra i sigurna konekcija je veoma važna kod ovih novih modernih uređaja, jer ovi inverteri u klimama bukvalno ne trpe ako imaju lošu konekciju, a koji, da kažemo, napon dolazi i odlazi, izuzetno su osjetljive na kvarove. Tako. Evo dok radimo struju, dok povezujemo žice, vakuumiramo sistem. Evo ga, vidite kako lepo pada, 850 mikrona i idemo na dole. Posle vakuumiranja moramo dodati malo gasa, pošto su dugačke linije. Znači ovdje smo stavili bocu na vagu, krenuli smo na pačke jer je A410 u pitanju. Sad ćemo da isteramo vazduh. Tako. Isteramo vazduh. Sada znači imamo samo gas unutra. Uključimo vagu. Stavimo je na 0 i idemo polako da dodajemo, polako ćemo da dodajemo gas. Sad imamo 45 grama unutra. To nam je 1 metar. Dodajemo još. Tako. Sto grama. Smo na 200 grama gasa. Malo ćemo sačekati da se stabilizuje. Ovdje možemo vidjeti da ukupno ima 1,6 kg unutra. Mi ćemo dodati još oko 400 grama gasa.
I tako ćemo da pratimo dalje. Možemo da zatvorimo bocu. Eto tako. Znači 360 grama smo do sada dodali. Ovo je sve zatvoreno. Tako. Znači ćemo da pustimo. Možemo da zatvorimo. Stegnemo lago. Tako. I sada možemo da idemo dole da uključimo klimu. Evo nas, opet smo se vratili unutra. Sad ćemo da uključimo prekidač i da uključimo klimu. Kao što vidite na ovom daljinskom upravljaču, klima se aktivira i ulazi u test mod. Posle par sekundi će se stabilizovati i možemo je uključiti i uraditi test klime. Ok, evo imamo klimu, smo uključili, počelo je da radi. Evo ga, čujemo kako ubrzava kompresor. Vidite kako i pritisak odmah pada čim kompresor počinje da ubrzava. Sad ćemo da vidimo na pritisak gdje će da se stabilizuje. 8,7 bara, 6,4 stepena Celzijusa, 17 superheat, to je ok. Za sada deluje sve ok. Ćemo malo da pratimo, da vidimo šta se dešava i to je to. Ovo nam više neće trebati, dopunili smo sistem koliko nam je potrebno, možemo da sklanjamo. Znači kada završite sve, na kraju morate vratiti izolacije, izolovati sve kompletno, ceo vod, da nema kondenzacije, da ne bi curilo u stan. Ovaj deo ovdje je izuzetno bitan isto da se dobro izoluje tu kod konekcije, jer tu ima dosta kondenzacije i može da vam curi unutra. Znači dobro radite kompletnu izolaciju. I evo, kao što ste vidjeli, tako je izgledala ta ugradnja ove klima uređaja. Vidjeli ste kroz šta smo sve prošli, znači instalacija unutrašnje, instalacija spoljašnje jedinice, hartletovanje bakarnih cevi, mnoge stvari koje mi radimo na određeni način. Možda vi radite na neki drugi način, ali evo, ovo je samo jedan od načina koji može da se ovo uradi. Ako imate bilo kakvu vrstu pitanja ili komentara u vezi ovog videa i ove ugradnje, slobodno ostavite dole u komentarima, meni bi to značilo puno. Nadam se da sa ovim videom smo uspjeli barem nekome da možda malo približimo ovaj način rada i kako sve to izgleda. Ako smo to uspjeli, izuzetno mi je drago. Stoga bih vas zamolio, ako još uvijek niste, da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete video, ostavite naravno komentare i do sljedećeg videa veliki pozdrav vam šalje Axiom. Ćao!